waji rajin niya upigo pasuron na Allah subhanahu wa ta'ala takapi sa itapot ta liwaji rajin niya uniniri agaganapi sangkang ng Allah subhanahu wa ta'ala takapi sa itapot ta nasabari lalan na akalinongannya ang katuduan na pancajingan ki Allah ta'ala terkadang angka agaga malat da ipoji rilalan na akalinongan tak ni kena ciap Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul ladzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang insyaallah pada angka ki namasi dan dia nak barakah ki Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada lau nikmai nai patarak kak sifai mang tanda syukur kamarajata pakaranji Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari nasabak panginrim aku to parupamasin nasiboi papidallikna mencaji wisaba risubu mak barakae subuh mamulanna ulan ramalang nafake toto rengi nania nawirengi hidayah nato angka mak depu-depu ngarilalan na iye onronge sekira-kira poleki panas say tepat tapalahir rengi pakasiwa tarilala gaurengi sidia pakasiwia yakni salat subuh secara berjamaah memagi-magi sempaja berjamaah subuh tah mancaji wisid di pakasiwian natari lampu pengallahu subhanahu wa ta'ala na mancaji patimpak barakak narilalan na akalinongeta nama buah asalama kemati resuri mundrin na buah sewai insyaallah. Salawa andrengnya pasalama lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Nabi acin rolai patarona ya kamalaka sunnah memagi-magi acin rolenget tak nania akasyirat tak rita patarona nabi keng mencaji wisaba na ilolong baraka pak doangan narilino ilolong ngi syafaatnya mati rasrimundrin na pangallahu subhanahu wa ta'ala nasabari na pasipulung ngi iya mana masumpulolo masijim macawi nan nia mabela orwani nan nia makunrai rilala surga pamasina puasewai insyaallah amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah. Risubuh mabarakae risubuh mamulanna ulan ramalang. Napasangang yan reguruta agi-agi melok mu fegau. Agi-agi melok mu jama ripam mulaiwi nasabak to doati nania atto ati ia mapasi matai na karena pangallahu subhanahu wa ta'ala malalangir ritujunna patarona agamata ritujunna
Maka dari agamata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya si tonget-tongenna agaga angkai ifegau agaga angkai igau keng rilalanna akkalinongatta tak gattungi ritujunna aga riniakeng nan niade gaga na lolong atau tasidie mak gau ka sewa-sewa sangadinna aga natto karilaleng adinna mancaji niatna. Maka dari itu rimamulanai ulan ramalang pada lauki mai na ifadicengi atto atit tanania to dona rituje rekero riniakan ngimakasiwiang ripangallahu subhanahu wa ta'ala mamagi-magi ritujunna pakkasiwiatta naranrangi ritujunna pakkasiwiange na ilolongang akatana pangallahu subhanahu wa ta'ala pakangkanga ki riasenge pakkasiwiang. Maka amulanganna perlu ipahang jamaah yang dimuliakan Allah. Iya riasenge niya namode na leparang ngilila namode na pawitimu niyekia iya riasenge niya agam mattok nan niya mancayi todok lilalanna atie. Biasa tu lengi na pau timue ne yekia lengi angkar itu je rekero rinawanawai. Ya na biasa na puada anak maloloe lain di mulut lain di hati. Na iya kia iya ronei lori fangallahu subhanahu wa ta'ala. Namuni lengi ritujunna timunna. Namuni lengi lepak lilana. Na yekia fangallahu subhanahu wa ta'ala. Natanga idannya nakataningi rituju agat natokeng rilalang adinna. Ya narekero napatu-patukangi andre gurutta. Makada riolona pegau isi dia pakasiwiang pada cengilalui niatmu pada cengilalui atau atimu agamu akatai rituju angkai mu pegau rilalang na akalinongam. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada ni rituje rekero tasin rupa. Ya komelo ki masempajang riolode na patuma buat takabir na paralungannya pangallahu subhanahu wa ta'ala adalah niat kita. Terkadang rituje rekero saisanna atana pangallahu subhanahu wa ta'ala biasa na paham maka pasali na romanca jinia. Neyekia perlu ipaham makada iero pasali etania nia neyekia palalam miritu yerekir nama kanja nia iriolo na fangallahu subhanahu wa ta'ala. Ribarai usalli fardas salatil maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblatil tucapak. Tania rituje rekiro riasenge nia neyekia ia miriniakan agaga matto rituje rekiro tegi monro onro na nia rituju riak kataina ripegau na riasenge pakasiwiang. Jamaah yang dimuliakan Allah ya tona-tona kada guruta melok koma puasa angka tudua na taro fangallahu subhanahu wa ta'ala rilalang agamana carana ifangolo niat tari puasewai. Angkawading inia kang ima puasa siulak kalifu. Ya riasenge siulak kalifu 20 asira siulam mato. 30 siulam mato. Jadi aja na to semono si mapangewangi. Biasa desi na ganna puasa pak 20 mi asira ganna mato siulam. Ya ko 30 ganna mato siulam. Nasaba agamata 30 20 asira siulam manang angkangana. Nah para lunga mi pangallahu subhanahu wa ta'ala toma puasa rilalanna ulan ramalang siulang kalipu tania 30 asona. Jamaah yang dimuliakan Allah maka dia guruta wedding inia kama puasai ulan ramalang inia kang inasaba mania ki ma puasa siulang ya komelo ifalala rituje rekero nawaitu sauma jami
syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Uniakengi mapuasa siulak kalifu ulan ramalang iye wetaunge na karna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ia kopura ni ritujere kero rifamulana na mode na tumania riletu capakna siulak kalifu nawawa. Niyekya angkato fatarona lenge. Wadingi aswasoki mania. Ritujuna nawaitu sawma gadin an ada ifadli syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Uniakan ngima puasa ngibaja as-sona ramalang iye wetaunge na karna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ya tona tu nasabari natarongan ngi onre guruta. Nasabara onre guruta malakda matika. Riolode napa na ipacapuri witiri na tarongan ngiri tujere kero pataro sareko amangi imangi nagili paimang ritujun na rikero makmuna sebelum mengakhiri witir pada giling ngiri tujere kero pada maniak ki mapuasa baja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ritujunna pakkasi yang kaina ritujere kero rinia keripang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabak makade agamata degaga ilolongang. Degaga riapunai. Rituju aga rigaukang sangadinna aga ritujere kero natokang atita rituju niai. Nasabak pangallahu Subhanahu wa ta'ala napakengkay ramalang, napakengkay puasay, napakengkay pakkasiwiange, napahadiri pangallahu Subhanahu wa ta'ala, parentari lalanna ulan ramalang, aga akata na pangallahu Subhanahu wa ta'ala, makari palang. Ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matappa pada idi mana nokbi pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Yaro yasange tau matappa pada idi mana? Yaro yasange tau matappa pure yakini. Pure mapasewa nania pure ritujere kero todoi makada melo kasiwiangi pangallahu Subhanahu wa ta'ala melo ininiri papisangkana rilalana akalinonganna na tungka idi tau masuem itataja ritujun na akalinongannya pura ito do ni ritujere kero pegau ifasuron na pangallahu Subhanahu wa ta'ala agar na bilang pangallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matappa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ritu jere kero iya ya malengo ni ritu ju bacangan. Wa pala ni aya akatana pangallahu Subhanahu wa ta'ala na perlu ngi pangallahu ta'ala puasa ramalange pada Tuhan na perlu ngaritu jere kero ri umma mak dioloi. Yaitu puasa sebelum umat Islam, sebelum Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riutus di permukaan bumi ini mencaji suruh dan nia Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala kami menipuasai. Maka dari itu nawajirang ifang Allah Subhanahu Wa Taala puasai loru pada ikemanang pada Tuhan nawajikan na umma mak dioloi agak katana pangallahu Subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun sarik kuamengi na to matappa to ngeri pangallahu Subhanahu wa ta'ala jadi iyo tu pangallahu ta'ala napakengkay pakkasiwiange napahadiri ritujunna rekiro ibadai napakengkay pasuronge napahadiri ritujire kiro aga mancaji papisangkana rilalan na akalinongan degaga akatana sangadina melo inareko atanna rilalan na akalinongan na si mata engkay na punai tepo rifangallahu Subhanahu wa ta'ala rilalan na akalinongan na nasaba iya tau mata maringamana nagaura sinin na pasuron na pangallahu Subhanahu wa ta'ala nan niya manyama papinadina niniri aga ganap pisangkangan niya puaseway. Jadi boleh kiri tu jere kiro wadini cek dek kapisa iya leta. Wadini cek dek
iraba-raba aleta maka liwa rajin ya upigo pasuron na Allah subhanahu wa ta'ala takapisa itapot ta liwa rajin ya uniniri aga ganap pisangkang Allah subhanahu wa ta'ala takapisa itapot ta na sabar ilalang na akalinongannya angka tudua na pancajinga ki Allah ta'ala terkadang angka aga malat da ipoji rilalan na akalinongata ni kena ciap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi lain angka aga malat da icaca dini puji merejing ifegau ni ke iya tu pasuron na Allah subhanahu wa ta'ala okuni romonro peranan na riaseng tep ame taura ri pengallahu subhanahu wa ta'ala gangkana ri tuju tepe maringangi aga igaukang nania aga na parentangang malemma ipegau aga na pesangkang ikhlas papina dingi salaiwi ri tuju ri kiro aga na pesangkang ngi pengallahu subhanahu wa ta'ala terkadang tu ia ko ilalanga sosota biasa ki makutu-kutu pegau ipasuron na Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa ki makutu-kutu gaurangi agagana parintangannya agamata. Makanya ulan ramalang mancaji ulan guruang ripalawangat ta ikamana. Agana pak guruangat ki ulan ramalang. Agana ajarakan ki ulan ramalang. Agana tempangat ki ulan ramalang. Bulan Ramadan mengajari kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna aga gana pahadir Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna aga gana pakangkay Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Rijallokan na rito jirekiro. Degaga akatana sangadina. Melo ipang Allah subhanahu wa ta'ala. Pancaji wisi dilalang. Nama kasit tapeta. Makanja ami taurata ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ritu juna rekero aga gana parentangan ngiri dalam na akalinongata majapuna degaga akatana pangallahu subhanahu wa ta'ala sangadina maelo inareko nawin rumade ceng itapeta rilalan na akalinongata sehingga ia ritu rekero aga angkai tagaura rilalang ulan ramalang mancaji wi abiasa ngarisaliwan na ritu rekero jamaah subuh rahimakumullah. Ramadan mengajari kita. Yer makutue rima mulan risaliwan na ulan ramalang terkadang kan yuk bi itama masampaja yuk bi makasiwiang yuk bi pakaraje pengallahu subhanahu wa ta'ala yana tuna sabari andre guruta saisana to pandritae yer ulan ramalang nalai akale baraka pada narikumibu ki turnamen pada narikumapa golok ki yaitu ko agamata ulan ramalang ibagi telu 10 pertama pamasena pangallahu subhanahu wa ta'ala 10 kedua adampenna pangallahu subhanahu wa ta'ala 10 terakhir papalapena pangallahu subhanahu wa ta'ala pole ripacalanna apiranakana maka andre geruta na latisi di analogi maka da iya tu ia itu jere kero riaseng ramalang pada nari kotumitbu turnamen pada nak mapak golo ya ko pamulangi yang kamana mopi sininna pasartang kamana maculi pada kolan ramalang ya ko pamulangi ramalang namo anana angka namo tomatoa angka namo tomakutu angka tomarajing angka tomatapa hadir tau dena matapa angka tuh ya komendri ni ritiye rekiro 10 kedua mamula ni tak ada nata cidi-cidi. Nah sabamagai rahmatnya pengallahu subhanahu wa ta'ala pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala na palebangan ngiritujun na akalinongan de gaga na pasangadi ritujun na atanna. Nah yengkia Yertije rekiro rahmat pamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala. De na iya manat tau angkai. De na iya manang hadir retije rekiro. Lolongan retije pamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala. Retije tau lolongan pamasina pangallahu ta'ala. Tau angkai lolongan retije rekiro. Baraka pakasian na 10 pertama. Retije rekiro ipake daliri rahmatnya pamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabari.
ri 10 keduanya engkai ritiri kiro lalungi adampen na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Iya ko taman ni ya ko selesai ni babak penyisihan taman ni ritiri kiro semifinal. Ya ko semifinal kan tak denda ni Roma ya Roma malam-malam mai culena kan tak denda ni. Pada ni ulan ramalang. Ya malam-malam mai tepat na tak denda ni. Kana nala joget saliwang. 10 terakhir kita jujelokan na tau angkai lolong pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala ribi saido sana rilalang ulan ramalang riak dampengang ri pengallahu subhanahu wa ta'ala angkai ritiri papi dalit na pengalah ta'ala nania naolai ritiri kiro malam-malam terakhirnya ulan ramalang gangkanna ipalappa ipole riranakana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Iya tona tuna sabari iya ko pacapurangi biasa makura-kura ni magai mega ni nala joget saliwang angkana nala open angkana nala joget oko pasae angkani masyara okimol terkadang seperti tapi insya Allah ko kampot tadi rapang deto gaga di bu de gaga atau deto gaga bedana insyaallah toma darari riolona fangallahu subhanahu wa ta'ala mamagi-magi na de gaga kajajar itu jere kiro nasaba insyaallah pakasiyata mabua pamasina fangallahu subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah jallokanna de gaga ilolongang sangadina agar itu jere kiro ricendingang ati na neriatokang ati ritu pakasiwiang engkai rifegau nasabak na janji ki fangallahu subhanahu wa ta'ala de gaga agaga deceng ipegau namun imaga baicuna sangadina nawala ki fangallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamala singumpuna de to gaga agaga masalah ipegau sangadina nawala ki fangallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamala ia singumpu maka dari itu melok togi bali bolata misangi melok togi si bolata pahangi itu jere kero nareko angka pakasiwiang angka itu jere kero lalap karesoi pasuron na pangallahu subhanahu wa ta'ala manini itu je papisangkana maka dari itu aja tapalabai sarekwam menginama buah pakasiwiang di pangallahu subhanahu wa ta'ala nasabak mapasangi agama tamakara aja tacapai de cece de ipatarona agama tai aja tacapai de cece de nasabak de ne ipaham makada ia amatu nasabari de cece de yang kata pegau nolai lete pamasena pangallahu subhanahu wa ta'ala nawadding ya barakaki linota napasalama akhirata kemudian ajak to tacapa iri tujere kero ja cede nasabak de ne ipaham makada ia tujak cede yang kai melu ipegau atau angka igaukan ia amana nasabari di tujere kiro na paturungan ngi pangallahu subhanahu wa ta'ala pacalanna imma ngi pacalanna di tujere kiro lahiran nasabak pakita mata yarega nasabak pacalanna na tarunga kiri tujere kiro riasori mundrina naudzubillah summa naudzubillah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kesimpulan oleh kiri tujunna cara masubuta digaga ilolongang oleh kiri tujunna karesota na niagauta sangadina aga-aga engka iniakan lillahi ta'ala namun imaga baicu na aga-aga ifegau insyaallah nawala pangallahu subhanahu wa ta'ala ja ia regana deceng nawala ina sabak pamala singumpuna kemudian itu jere kero ja cede nan nia de cecede ajak tacapa irilalana akalinongata nasabak ia itu jere kero deki gaga pahangi aga pamalekna agar itu jere kero manfaatnya itu junna maka dari itu tapa dicengi winiata tapa kasingi pakasiwiata nama buat tapa rilalana akalinongata nawadding saliwangang akalinongata salama akhirata insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.